ما مردمیه صد نفر دیریش نفر کشته بود بیا جوابیه آقای پزشکیان بیا جوابیه خدا به کمرت بزنه خدا یا جوابیه آقا یا جوابیه Kelke Bajare Yasuce, Dakwaza Deşi Karberdana ber Pirsen rejime kirin. Pişti Serdana Mesut Pizişkiyan serkomare rejime bo Bajare Yasuce, kombuneke berfire ha nerizayetiye ji aliye kelke veli ruberuye deriye binaya kombunen fermiyen parezgeheli darkistin, u bizimaneki zivir Dakwaz derketina Mesut Pizişkiyan, u desci Karnberdana parezgar u berpirsen dinin rejime kirin. U bihilgirtina benerin binivisa Mesut Pizişkiyan yek ji bikeren jinav birina denay nebe. Kerba xwe cirewşa u neşiyana berpirsen rejime dane xuya. Xelke nerazili derhek siyaseten şen berpirsen rejime bune, sedema beaviye gelek dijwar u jinav çona jingeha devere, lewma xelke nerizayetiya xwe li hember çekirina bendava mandigan u xirsana se dane xuya. Hervisa xelke nerazi gotinin tuntru bi Mesut Pizişkiyan gotin, u duruşmen vek Pizişkiyan vere dere u bersiva xelke bide xuxwede piştate bişkenedan. Hervisa jineke xelke yasuce jigotiye kuli diroka heft hezar saleya ve devrede. Ti destilatek bi evkase be şerefi u bi vekase dicikhelki nehatiye ditin. Kelke dahwaza desçikar berdana hemu berpirsen rejime en vek parezgar, nuneren meclisa rejime li bajare yasuce u çendin berpirsendin en rejime yen li kombune de kirin. هم خشکی میکنن غیرت کجا رفت؟ کدام حکومت در طول تاریخ 7000 سال ایران به این بیشرفی و به این نامردمی تاریخ به خودش میده. همه شو خیانت کنه که دفاع نکنه حرفیشه بزنه.